bacakan malik ya iku inggih ratu jarane pamiarsa sinarang sami lanturan titian minartaya minapadi sane kebos yanya maligio lebudu katureng geryalan puri Yadnya maligio punika wadah kemargian nirika ring puri utawi ring griya kemanten. Kucapan wenten tetiga Nari sadroning maosan indik yadnya maligio punika wenten palet-paletan utawi wacakanyane cetiga yen punika kewaosan. maligya biasa Yadnya maligya paletan kapertama utawi nomor pertama puniki kebawas maligya biasa. ping kalih maligya tunggal Nomor kalih raris kebawas maligya punggal. Sane nomor 3 utawi paling wacakan maligya yadnyane punika kebawas maligya ngeluwer karya punika kebawas.